Biyag ti tao. Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng kaanakan, si kamat gayam. Ne, adamat ka duam. Ay, wen Auntie, ni Hil, nobyo. Naimbag nga oras yun, auntie. Si ka, adagayam man nobyo. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi, Auntie. Kastaya. Ala, sumra kayo kaanakan. Agyaman kami, Auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo kaanakan. Wen Auntie. Sige, tatumulong akto para iti magastos kaanakan. Oray saanin, auntie. Nakababayin mo. Sana bale. Tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy ka anak kakanyak, Hil. Iso ang kayat ko matitumulong. Iso ang pangaasiyo, tadiyo paayan ti jaya katulong kada kayo. Mangtedak iti cash, tainayon nyo iti gastusan nyo. Agyaman kami nga rod, Auntie. Agyaman kami, auntie. Awan anyaman na. Nataar to'y nobyom, kaanakan. Saan mo't, auntie? Hambal ka matlaunay. Mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan. At tinayon ti inted ko akwartayo kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan iti nagastos iti kalkalpa sa kasarmi. Mangtag kayo manan. Siyempre, kasta ti kinapatidyo kanya kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim no saan kayo atulungan. Nakababay na talagang kada kayo, auntie Marie. Di kayo managbabain kanyak. Basta kayat kayo atulungan. Kat no adda ka sa pulan nyo, di kayo kumaagbabain nga umasidag kanyak. Ta nakasagana ak atumulong kada kayo. Taman pa'y akon ditulong dayjay nga ante manak ka. Kaslanta kayat yung asawan iti kasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin, anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami iti. Itala nga umas asidag kada kayo. Nanang? Kat no kanayon na kami apabainan iti. No tayo umasidag kami kankwa na ngagdawat iti tulong. Kat nagbalbaliw siguro na, nanang. Tabumakit mutan. Ay, sa bagay matkit di Sapay la kumangaraw takas tangag paiso. Nabayag sa mutan abalo day jeng antim, uweng balasang kao. Ay, wen tata. Kasla itala makitak day jeng antim, Nabayag ngamin ija abroad, tata. Nabayag asaan na nagawawin. Nisumulagaya Agsublipay nga tayo jabrod. Saan ka nun, tata? Adon dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Krasyo ka din ni antik. Jak hindi ba? Kursonada nga rod nga armeng. Ay, mabainak. Nagpintas nga ben nga ore adan edad na. Bayan nyo. Tainton umay manan dito balay. Payaban kay to, tayamam mo kayo kankwana. Ay, sige par. Ay, agyaman ak balasa ka. Auntie Marie, na kayo magkayam. Sumra kayo Agyaman na, Kweng. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano, sidaan tayo kunak manlaangan. Adoy, agduduma nga ikan kan karne. Ha? Ala, naggastos kayo pailangan. Nakababainan na talaga. Ay na, pagbainam ko makat antinak nga ron. Kasla anak kayo mutan. Agyaman nga ron, auntie. Makaamukan nga agluto. Tamaki panganak dito yan. Sa akto agawid ka anakan. O sige, auntie. Mabitla nga ron, tagluto Ay na, ipagmari. Naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat kadagiti pwestom ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestom manang. Kasta aya. Nasaya at takanayon ka makalagip nga umay sumarungkar, mare. Takailiw kayo mat akabanding. Nang runa dagiti agasawa aweng kanhil. Ayun,
Ada ka din trabaho ni Hil amanugang niyo, manang. Ay, awan pa'y nga rod ipag. Ngam sapay kumaata makasapulan iti mabiit. Tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran idi. Ngam masikugmat ngaminan di anak ko. Ado ti mabalin ko apangisarkan kinihil no kayat na, manang. Ay kasaritam tuman nga rod ipag. Sige, manang. No saan lakit di anapili iti trabaho, ado ti mabalin ko apangisarkan kan kuana. Anya ka nung nga trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marican kalakay. Family driver ka, no? Anya? Asino nga ti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o asino. Agdardaras ngamin itay apimanaw. Iso ajak na palutput ana imbag. Nakunana, nga umawag tumanan. Alakat na saya at nga rod ano da pangisarkan na kan ka. Ano sampay lang ang lakay. Naimbag tulan no makapas ngaya. Tulungan kan to nga agtrabaho. Taninanang tunti mga awir iti ipas ngay ko nga anak ta. Sanan. Siyaklatan tag trabaho. Ipamaysam kid iti mga sikaso iti ipas ngay muntong anak na. Di nakpakadanagan. No kasta, sikati imanihwak, Auntie? Wan, Hil. Apay, di mo kayat? Saan man, Auntie? Kayat ko. Ano san na nga imanehuan? Tanayunak to ad agos ti sweldo. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na, Auntie. Kat no kasapulan nyo ti kwarta, ibagam tamang teda. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta, iti umadanin apanagpas nga iti asawam. Adamot kid di basit ang nakadulin nga aramatan minto, Auntie. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige, oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ni bakit mo. Siyak ta agbayad iti bil na iti ospital. Nimit gayam Auntie Marie ti imanihwak, bakit? Anya? Kunaklakid din no sa bali a pamilya. Ay ka na saya at ano kasta. Tani Auntie a mismo ti mangtangdan kan ka. Una, kontento ak itimbaga ng sweldo. Ken nayunan na kano adagos ti sweldo. Anya? Nasingpat ni Auntie Marie. Manmano ti amo akas ken kuana. Naparabor, bakit? Umayak man kaanakan. Ni, nakayumot kaya man ti. Sumra kayo Agyaman ha. Ay na, nasaya tay may kayo Auntie. Adda ngamin kayat na ti makiamam mo kada kayo. Anya? Asino day tangay kaanakan? Mamuan yun to no madamdama Auntie. Payabak pay. Tako na ano sumarungkar kayo. Payabak ka no. Kayat na kayo ang mama mo. Ay katwan paayabam, tagam-am mo kami. Naimbag nga oras mo, madam. Di nakawagan iti madam, tananumuak la ang kabsat. Siya gayam ni Ernesto. Siyakmat ni Marie kabsat. Nice meeting you. Kastamat, Marie. Maragsa ka na kamakamamukan ka. Sapay la kuma, taday tuwing ti pangrugyan, ti panagsiningid ta, Marie. Ay kat nagasat ni Tata Ernesto No kayatan ni Auntie Marie, bakit? Nagasat dadwa. Tagpadadaan nagagat. Sa bagay matkid di Ay bumak nang dantulakid di. Tagpadadaan nagagay. Agpadadaan na diskarte ti biyag. Wala. Iso asapay ko matakayatan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tapno makapagkasardamutan lakay. Barang sa bagay, dakkel ti posibilidad na ang magustuhan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tanasingpet, ken adda itsura na. Wala. Iso nga orayan talatan at isumaro no ang mapasama. Ha? Agpaiso tata? Inaklon na kayo ni Auntie? Wen palasang ko. Wow! Congrats nga rod Kat agkasar kayo nga rodan tata. Uwan ko mga rod, ngam di na paimat kayat. Ala, mapanan titawan. Kaanon tupay ngay? Urayak paano nga umanugot ni Antem. Narigat mo't no pilitek, no di na pa ikaya. Ay, apay pa lang ay tantan na. Sayang tal daw. Kastaman nga ron timbagakan ko na, ngam agkad-kad mat. Diyak mo't kaya't apilitan. Tamagan no ibabawi na ti panangaklong na kanya. Ay, nalakaya, ti may break. Anya?
Awan pa inihil, anak ko. Awan pa'y matnanang. Ag-overtime ka no. Manan, kanayon mo tan ti panag-overtime na. Ay, kasano, ado tilakad ni Auntie Marie. Iso pasaray marabyanda nga agawid ka ni Hil. Anya, sa bagay, bayadan namot siguro ti overtime di asawa man niya. Wala nanang. Sob-sobra pa nga rin tititad na asweldo ni Hil. Anya, Saan ka di ngay mimay ni Antim dito balayo, balasang ko? Saan matata? Man ngamin nga text kanyak. Anya? Ay, mapan kayo laangin iji balayda. Ingkay sarungkaran. Namin ngay bagak tayo tagan ko na. Agam ko na naasa na matatao iti balayda. Anya? Manipod inaklon na. Saan kami pa'y nag-date Apulos? Namin ngay bagak nga agkita kami. Ngam busy ka no? Ay, sa bagay, talaga ama kumikumda. Pati di asawak. Kanayon ti pa nag-overtime nan. Marabrabyanda ka nung agaw-awid ka ni Auntie. Urayak latan no kaano amawayaan. Tay sunto ti pa nag-date mi. Lakay, apay akas lang na unang tipang panunutan. Apay, ada ka di problema? Awan, Weng. Awan. Manon nga aldaw akas ta ka. Tunggal agriing kay tagsapa, kansak bay maturog ka. Nakaununag tipang panunutan. Kwa. Banog ko na siguro daytoy. Lakay, kaya't katulungan ang trabaho ngam di mo matkayat. Saanan? Kabalan kayo abiyagan. Kan, uwan kaya. Awatam daytoy. Ni, nagsweldo ka manan? Kasusweldo mlay din na panalawas Sweldo man na. Nagadun ngay. Wen, tananayunan ti sweldo. Ala, awatam mo. Gatangan to amin akasapulan tayo dito balay. Apay akasla ka na yun ang manayunan ti sweldo. Diyan mo bakit? Kasaritak tuman ni Auntie. Damagag Sana. man. Ang mga no sa bali ti pagawatan na. Iti panagdamag mo kan na. Ay, ganuan gayan. Apay adi mo tanong umay ni Auntie dito balay. Ado, ti pakakumikuman na. Anya? Ala, may ka. Agar mo sartakit din. Agyaman na, tapinat gantikid daw ko apa nagsarak tamare. Juan, tada na patag nga bagakan ka, Ernesto. Anya day ta. Sorry. Ngamlipatan na kon, Ernesto. Payakas tamat ng tibagbagam. Lipatan na kon, tadan sa bali nga iayatak. Apay ngay, anya tinagbasulakan ka. Di kag sangit. Panawan ka dito yun nok sangit. Ha? Basta aglinipat nan. Ulitak. Sorry. Okay. Sige, bye, friend. Asino dya imawakan ka, anak ko? Jagayem ko nanang. Rumwarak ta da papanan mi. Papanan nyo nga'y. Basta da papanan mi. Isa pakibantay yu pa'y laang da apo ko yun, nanang. Oh, aday ta. Makitam ti asawam. Kanti ubing nga antim. Agsinsinubod na. Kabayatan ti pananganda di ti restaurant. Dagiti awanan bain. Ops, relax ka lang. Di ka unay, friend. Di mo mabalintagi skandalo dito. Itakababain. Nagturad damatan. Di dala nagamakan nga ang mga no da makakita kadakwada. Awanan day ti bain. Traidor dang agpadpada. Ay, tay tulagan ta. Relax ka lang. Urayam ang makaawit ti asawam. Samon to ka sarita. Saan na dito pang-asim. Pasensya ka na. Tanaladawa ka nagsalita ka. Apa yan? Traidor kayo itiikit ko. Awan babay nyo iti kastang aramidan nyo. Weng, anyan day tangay Di bagbasa. ka naging didiam mo. Aday ta dagiti kawas mo. Alam amin dagitan kat pumanaw ka na. Agsinatan. Tapno na waya kayo nga agdanakan ni Auntie Marie. Weng, agpalawagak. Denggan na ko ma. Sorry no nagilimudakan ka. Ngam sinulisog na klang ni Antim Amari.
Mabuti nga mapukawan iti trabaho. Iso at tinungpal ko amin na kayat na. Narukop ka, Hil. Napatpatag ti kwarta kan kangam ti pamilyam. Di mo man la pinanunot ti mabalin nga ibo nga daytoy nga raramidam. Nagtalagak kan ka. Isadyak pulos ni namnama amaramid mo ti mangloko kanyak. Nagsakit ti namuak, Hil. Pakawanan na ko ma. Ikan na kumapay ti may sagong daway. Pangasim. Uy nga nako, imawag di kasinsinyo. Nadisgrasya ka no tilukan ni Antim. Kat natay ka noon. Anya, Ay na, una yan, tanatayan at ikay man lang nakapagsarita ba't ngay mo na. Nana, Ala, punasa mo ti sakit tinakam mo itiikit mo anak ko. Tas ikaamot laang ti marigatan no agimula ka itigura. Naitabo na niyan ti Mari, Weng. Aging kakaliita, kat di na pala mapakawan. Nagbasulakan ka. Pakawanan nak no nagbali na ka na rokop. No nagpasulisog ka. Sapay kumatay ka nak iti gundaway kung agbalbaliw. Iba't pateng kayo iti anak taweng. napatid ka mat kada kami. Iso asike, mapakawan ka. Kat sapay la kumatasaan ng ama ulit ni napasama. Santo na pulos. Kat agyaman ak. Ikarik, sulnitak dagiti nagkurangak. Pagbabawyak iti kastaw na iti basol ang naaramid ko kan ka. Ay ayatan ka, Weng. Ay ayatan ka mat. Iso ang mapakawan ka. Basta ikarim adimon ulitan tinaramin mo. Ikarik, saan na pulos? Biyag ti tao. Oh, dismissal man ng Angie. Panag-aawidan. Iso nga as usual, amo man karamidam. Juan, Emilo. Igamak manin dagiti bagyo ka ni Rogie. Adoy di bag ko, Angie. Igamamon, tagawid tayon. Juan, Rogie. Agan anas ka, Angie, Juan. Takas tati akam mo kada tayo nga agkakaadalan. No kayat mo nga adda kadwang, agsingsingpat ka. Naawatan. Juan, Emilo. Awan problema iti dayta. Okay, let's go. Ay, nagsakit ti abaga kan bukot ko, Lola. Ay na, apayan nga'y apo. Amangan mo't no inawit mo manon dagiti bagdagiti kaadalam. Kapilitan tapno kayat dak agayam, Lola. Anya, ay una yun aya. Parigatan da kamot dagita ka eskwelaam. Di dala maasyan kan ka. No jak aramidan tikas jay. Saan dak akayat akadwa, Lola? Swerte akit di Tadagagayam ko analalaing ije pagadalan mi. Isuda nga minti kalaingan ije school. Lupod no agayam ti pangibilbilangan da kan ka. Saan da ka parigatan? Amangan no babaunan, wano alalay laang ti pangibilbilangan da kan ka, apo. Ha? Oray anya ditan Basta saan dak asupsupladaan, Lola. Okay kanyak daytan. Angie, igatangan nakman iti danong ijay kantin. Kan may sa hamburger. Juan, Emilo. Ay, oras siya. Igatangan na di banana Q kan barbecue kan turon kan danom. Juan, Rogie. Ala, mapan kan, tamabisina kon. Masadutak ka mapan ijay kantin. Agawa ma? Juan, Emilo. Ay, talaga natulnog day dyan nga Angie ka data. Anya, friend? Rumbang lang. Tano saan? Jakon pakopyaan iti assignment. Kan jakon kayat akaduma.
Ay, nauto-uto matiloka. Tiyamunan sa kat gayam, ti pangibilbilangan takan kuana. Di nalaan mo nga uto-utuan talaan. Nga ron. Anyat si Daam, Angie. Naigisa nga ugot ti kamuti, Emilu. Yak! Anyamot day ta si Daam. Ruot manan. Basta agbalon ka, kasna. Awan lakot, ruot. Awan ngamin sa bali ang mabalon, friend. Anya, friend. Di nakman awagan iti friend, Angie. Ha? Ag-friend taya. Agraraman ka man. Ha? Agkaadalan talaan. Ngam saan ta nga ag-friend, Angie. Naawatam. Ala, mangantan apo. Agan anos ka, no anya ti adda. Ano sam, apo, kwan. Tana jakmat makatrabaho na yan. Taadun ti marikrik-nak iti bagi. Wan lola, tinapatag. Saan tayong aglangan amangan? Wan, apo. Katarimaan ng ti ag-eskwela, wan. Di ka pa ilang makinubnubyo. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Uray high school lang, apo. Tadi kamat kabaulan apagadalan iti kolehyo. Wan, lola. Oray kayat ko kumatagtuloy iti kolehyo. Ngam, awan mabalin ko. Ngam, no palubusan daktong agtrabaho ak. Tapno makaurnong ak iti pagadal ko. Kayat ko ngamin at talaga ti makalpas iti kolehyo. Ala, pagsaritaan tanto dayta, inton nakagraduar kan iti sekundarya, apo. Ay, kasjay mo't ngamin dagiti dadakkel mo. Pinanawan da kan idinagsinat, katadan kabukbukudan da a pamilya. Di da kapay malagip nga umay sarungkaran. Busy da siguro, lola. Sana bali. Tadda kayo mat amang ipatpatag kanyak. Da kayo ti inspirasyon ko nga agis eskwela, lola. Ay na, itong bigatan di graduation tayo ti high school, friend. Kati tapay lang, kablaawan kan. Sikat ti valedictorian kada tayo nga kakaadalan. Thank you, friend. Katlaawan kamit tasikat ti salutatorian, Roji. Ay, agyaman nag. Ay, sika ngay, Angie. Makapasa ka nga ta. Wen, Roji. Ay naasyan la dagiti mamaestra ken mamaestro ken ka. Iso nga impasada ka, Angie. Ha? Inaramid ko mat ti amin akabaulak, Emilu. Nagrepaso ak iti husto. Talagang adda dagitay nayanak at badan niya, friend. Ay, wan nga ron. Imbaglaangan, tanalaing ta na ipas ngay, friend. Puli tayo nga nin, friend. Sa bagay, correct ka dyan. Ang ni Angie, pulida, ti tabloid. Oh. Wan nga ron. Ay, kaasim at daytoy nga, Angie. Isu ti kulelat kada tayo nga agkakaadalan. Ay na, kablaawan ka, apok. Nakalpas kan iti high school. Agyamanak, Lola. Para kada kayo ti diplomak iti panaggraduar ko. Ay, congrats my friend. Nagada ti awards mo, sikat ti kaaduan. Thank you, friend. Congrats na ka. Lola, pasensya kayo Awan award, wano medal ko. Ay na, sana balin ako. Tinapatang nakapasa ka. Umdasan apakaragsakan dayta, apo. Dasaya tadakan, Anjay. At dasa nga ilim, apo. Ha? Asino? Lola? Sumra ka, tapno makitam. Ha?
Naimbag nga oras mo, Angie, kaanakan. Kumusta kan? Auntie Sonia, da kayo matgayam. Wen, taumay kayo kumustaan. Nakagradwar ka gaya man kaanakan. Wen, auntie. Apag iso nga rod ti umay ko. No kayat mo, pagadalan ka iti kolehyo. Agpaiso, auntie. Kayat ko launay Nga masapol, nga agnaad ka ijabalay. Ha? Adayo matibalayo ditoy, auntie. Awan kadwa ni Lola. Di nagpakadanagan, apo. Awan problema kanya, nga uray agmay maysa. Napigsa akpay mo't, kabailak nga uray awan kadwak. Wenmet ngamin, Angie. Awan ngamin kadwami ijabalay. Tanagawid mo't tanti katulong mi. Iso ano kayat mo? Pagadalon da ka iti asawa. Ngam, agpay ka akatulong ijabalay. Kwa, kasanungay, Lola. Wen ko na muna po. Napintas nga oportunidad day taparakan ka. Isu sige, sumurot kan kini antem. Auntie Sonia, saan ka di pa'y nga agenroll? Diyak ngamin naka-enroll iti napalabas a semestre. Takunayo nga ita a semestre ti panag-enroll ko. Apay adik taranak, Angie. Di ka agpakalaing amang manmandar kanyak, Urayom nga ibagak na ita. Di nakununaan. Sorry, auntie. Awan pa'y budget. Iso nga anusam ti aguray. Mabalin ka di nga agawid akpay nga rod, auntie. Tayin nakbisitaan ni Lola. Inakmot kumustaan. Agawid ka no ada kwartam. Apay, ada kwartam nga agbiyahe? Awan, auntie. Tadidak mo't suswelduan ditoy. Kat nasakit tinakam mo. Di ka kat agyam. Tada na pintas abalay apag nanaedam. Naimas pay ti kankanam ditoy. Noan niya ti kanon mi. Kanumat. Auntie. Agabala. Tapno di mo mat kun ko na. At to'y tilimagasot. Gumatang ka iti pasalubong mo kan ni Lola. Ngam agsubli ka matla dagos, Wen, auntie. Di ka nagsubli ijay, apo. Tadi matgayam tinungpal ni Antim ti karinakan ka. Kunana apagadalan na ka, ngam saan matgayam. Uray ko man, no swelduan na ka, ngam saan matgayam. Lola, Di ka nagsubli ijay. no ngay sukunan nak ditoy, Lola. Siyak ti makaamukan ko na. Di ka madanagan, apo. Lola, dadakkelan dagiti mula tayo anatang. Wen nga road. Ay na, kasla ka ano laang idi ka imulbula. Ita mangrugin ti panagbunga da. Wen nga rod, Lola. Ay, nagadumot ti mula tayo. Wen, may mayat. Tapno ad-ado ti maapit, apo. Sa bagay matkit di, Ikararagta ang matyambaan ta tinangin na apresyo tinateng, apo. Tapno adda pagadal mo. Adda ka si ti Diyos. Patsyak adi na tabaybayan, apo. Lola, natsambaan tayo tinangin na presyo tinatang tayo. Dakkal tinaglakwan tayo itinatang. Wen nga rod, apo. Ay na, kasladyak pa dyan ang makaigam ta iti kastoy kadakkel ti kwarta. Agenrolak ka din, Lola? Wen, apo. Katida duma kwartata. Pagpuunak iti negosyo. Tapno adda pangalaan ta iti gastusan ta iti inaldaw. Ken pagbayad mo iti pagadalan niya. Anya ngay a negosyo, Lola. Kumpurme.
Aglako-lako ak no isaw. Magpanunutak itinapintas a business dito'y lugar tayaw, apaw. Ala, apay nga itakala ang anagen roll, Angie. Naudi kan imo na kamin iti mano atawan ken ka. Nagurnong kami pa'y ngamin iti pagadal ko, Emilo. Ay sus, kaasi ka talaga. Saan ka lang aro din analaing akas kanya? Awan pa'y gayang pagadal mo. Wen nga rod. Iso nagasat ka, Emilo. Da kayo ka ni Rogie. Tada pagadalyo. Ala, agan-anas ka. Ngam di ka nga tamarigatan dito'y college. Ang mga numabagsak ka lang dito'y. Sayang ti kwartayo. Saan, Emilo? Aramidak ti amin akabaulak tapno makapasaak. Agripaso ak anaimbag. Lola, aguyak kayo manan. Ay, kagangay na apaw. Tanaarbi sanak ngamin idi kalman. Di kay ngamin agpapaarbis tapno di kay agsakit. Wen, di nakpakadanagan. Taagimbag ak tumatlaan. Ken adda agas atum tumarak, apaw. Rumbang laang nga agimbag kayo. Tapno napigsa kayo intong graduation ko. Ay na, agradwar kan iti mabiit, apo. Wen Lola, naayat unay ni Apo Diyos. Tadi na tayo binaybayan. Nairemedyo ti kwarta a pinagadal ko. Babaan kada kayo. Babaan kadata ko ng aapo. Tauray si ka, ado ti sakripisyum iti panagadal mo. Sapay ko taapaman ang makagradwarak, makapasaak iti board exam, kat makasapulak adagos iti trabaho. Ikararagta, apo. Ay, congratulations, Emilo. Ay, nasikan ti manager dito kumpanya pagtratrabahuan ta. Thank you, Rogie. Di ka madanagan. Tangumaton to ti posisyon mo dito'y. Itatasya kon ti manager. Os, talaga? Wen, basta agpasimple ka lang. Tapno saan da ang makadlaw. Ay na, itapay laeng. Agyaman na kun kan ka, Emilo. Kabarbaro man to'y lugan mo, Emilo. Wan pa pa, napintas ka din. Wan, gamayan tisigo na lugan mo. Ila ko kon, papa. Ginanakot siya ti ginatang mo ita. Nangalami ti kwarta. Ni papamat, manager to'y anak mo. Damagam no sa dino tinagalak iti kwarta. Manula at tawa na nagbalin ka, manager. Ngam nakagatang kan iti kastalukan. Nangina dayta. Manu a milyon ti balor dayta alugan. Nalaing adumiskarte to'y anak mo, papa. Ado ti sideline ko. At titibingay mo, Rogie. Gapo iti kinatulnog mo kanya. Wow, nagado a kwarta. Wan, tapno saan la asyak ti mairanranod iti maliklik sabta iti kumpanya a pagpapayanta. Ako awan to nga tati makadukta liter aramiden ta. Awan, di ka madanagan. Basta pasimple ka lang. Amok tiar aramida. Nalaka na ang alusutan dita. Anyat serbiti kinalaing ta. No di ta aramatan ti utag ta. Saan ka di? Sa bagay, nalalaing tamot lang adayong ang dagiti empleyado iti kumpanya nga ayan ta. Ay, mapantangaro din iti sigod nga yuyang ta. Tain tamanan makikasino. Sure! Anji, apo. Itay pailaan na uli ka. Apay, anyat pampanunutan. Adda ngamin napintas kan naliday adamag, Lola. Ha, anyat ay ta, apo. Maidistino ak ija abroad. Ija ti pagisurwak kas maestra.
Tasyak ti destino ti boss mi ijay. Dumakkel ti sweldo. Iso na laang, tamapanawan kayo. Ay na, apo. Sana problema dayta. Di nakpakadalagan. Tanapig sa akpay. Sige kitday. Gamatam dayta nga oportunidad, apo. Ha? No kasta, palubusan nak nga agabroad? Katuon apay kumaasaan. Kat para iti pagimbagam dayta, Angie. Lola, Sana siyak ti panunutam, apo. Di ikit dinapintas ang masakbayam ti panunutam, apo. o sige, mangtang danak to iti agbalin akad kadwayo diti balay. Lola, Emilio, kasano da ito yan? Ada nakaduktan, iti papaaramin mo kanya. Kit impulong da iti akin ko, iti kumpanya. Problemam daytan, Roji. Basta agresign akon. Kasano akon ngay? Problemam dayta kunakmat. Panunutam, no kasano amalusotam dayta. Ay, sana mabalin. Apay nga siya lang ti agsungbat iti da ito eh. Kat si kamo ti masterman, iti panagkupkupit iti kwarta. Ako di maka. Ish! Tanangam ti panagsasaom, Roji. Di nak iramraman dita. Ay na, saan ang mabalin kung nakmat? Dua tamang sango iti problema, di nakbaybayan. Basta agresign akon. Awan lusot mo. Ibagak tumutla si kati mastermind. Papa, tulungan dak ko man. Dakkel ang kwarta tinadispal ko iti kumpanya pagtrabahuan. Dahil launay day tagatan. Diyak ang balan nga ipaay. Iswa pasensya kan. Papa, Nang ipipanam ka nag iti nagdadahil agatan ti kwarta. naigo mo na iti sugal, Papa. Impaabag ko iti sugal. Ay na, mabalod Emilio. Wen, Roji, awanin ti maramitan ta. Ikaw ta nagpasulan ta. Wen nga ruwan, ang bababawi ngam naladawan ti amin. Oray siya, pagpapabuyak tinaramit ko. Kunaknog na nayon ti kinaragsak ko. Kapoy ti kado ti kwarta. Ngam nagpitut. Uray siya, nasisira pak iti silang ti adu a kwarta. Lola, kumusta kayon? Kastoya po, nasa lundat-lat ta. Napintasan to'y balay tayo. Wala po, nagdakala balay. Ngam dudwa kami mo iti babaunan ngag nanad ditaw. Tay jay mo tapro ti pagtrab-trabaho mapaw. At the good news, Lola. Maidestino akmanan diti Pilipinas. Ha, agpay siya apaw. Wan, Lola. Iso nga agkadwata manan. Ay, nagsayatan apaw. Kinid daw ko iti boss mi dayta, Lola. Ngamin, kayat kayo ang makadwa bayat ti panagbakit yu. Ken, at dapay may sa good news. Ha, anya dayta apaw. Maipromotak iti trabaho. Siya kun ti agbalin adin iti pagadalan ang nagisurwak idi. Anya, ay nakablaawan ka apaw. Agyap. Biyag, di tao. Kanintaan ito in order ko makan, Amy, ha? Nagadumatan, Sir Joe. Maibos na nga tadag ito eh. No, di tama boss. I-take out tanto na. Yawid mo. Aywan gaya. Oh, ato iti kwarta. Ala, apay nga ikalnak manan iti kwarta, Sir Joe. No, dada dito iruar. Jong, kunamlatan kanya. Ije lang opisina ti pangawagam kanya kiti sir. Okay? Sige, Manong Joe. Tulong ko tayo kwarta ken ka. Para iti duwan nga anak mo. Masya na kami ken ka. Taawan katulungam amang isaksakan kalagitan anak mo. Manong Joe. Ket gabi ti kasta sitwasyon mo. Na-develop tirig na ken ka, Amy. Ha?
ay ayaten ka. Ala, di mat adda nasawa manong. Wen, ngamjak ay ayaten. Pudno, agdandan na kami. Ngam ipagpagapuklahan kadagitan nak mi. Namayagan na kayat ko silaan. Ngam asyanak kadagitan nak ko. Di da kayat ngagsina kami iti inada. Manong Jong, Pada kami awan rik nanay ti tunggal maysa. anya? Kasano nga rod anadan kayo iti anak? No awan rik nayo iti tunggal maysa, manong. Pagayatan nagiti dadakkel mi ti amin. Agragot da amaddan ita po ko. Iso dinagdagda kami amaddan ita anak. Ken naimbag ko nam ta nakaanak pa iti dua ta asawa. Inaunang amin ta asawa ng siya. Anya? Kat nada tumtumboy siya asawa. Iso nga astig ang makisasarita kanya. Awan pa'y lamlambing na kanya. Tateam mo, masusurok nga yaten. Ang kasya matugali na. Iso nga awan nama, ay mi. Manong Jong? Kahit ko kumamatarik na ti bagbagada nga yan. Sakbay amataya. Kat siga tinakarik na kiti dayta ay mi. Iso asapay ko ma, tadagasat ko ken ka. Ngam, kasano no mamuan ti asawam no bilang aklunan ka? Awan pakibiyangan na kanya. Kat no di nakasarsarita. Uray panlangan, sana makisamo. Anya? Iso nga uray agbabae ha. Awan na nyaman na ken kuana. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Ay mi. Mama, awan ka di pa ni Papa? Awan pa'y si Lina. Takuna na nga do overtime da. Overtime na lang ka na yun. Ha? Hello? Okay, umayan. Bye. Ma, rumwarak biit. Papa nam iha. Dalagayim ko asabto ti si plaza. Agsubliak mo't ladagos, mama. Oh, agyaman nak tayo naklon nakmutlagan ay mi. Nasingpat ka ngamin kanya, Jong. Kan amo ka din naktulokwan. Akas iti inaramid dagiti amma dagiti duang anak ko. Dak marami tikmang lukukin kay mi. Amin, ay ayatan ka unay-unay. Si kalang ti babae anak karik na kiti kastoy. Ay ayatan ka mat, Jong. Ay wing gaya. Awan ko mati pang ipagpaghanday ti relasyon ta ha. Ilimad ta ti ami. Di ka ko magpadlaw iya opisina ay mi. Wen, Jong. Sikat ti pampanunutek. Diyan kaya't ang mapiktaran ti trabaho. Di balikan niya. Oray may katag iti trabaho. Sikat ti pampanunutek ay mi. Sa nabali. Taka na yung nagtuntimapan iti balayo. Oray ta tinted ti sarming tulugan ko. Saan data makita diti unag. Jong. Pasensya ka na. Tadita mat mabalin ti sumrag iti hotel. Tama nga no da makakita ka data. Iso di tilatan o nagtilugan ko. Ti pagbandingan ta. Asino di ka na yun amang itultulot kan ka nga agawid ay may? Ni Jong nanang. Nobyok. Anya, asino man nanday dyan ang lalaki? Kaopisina ak nanang. Inton madamdamay tarayan na ka manon. Madamdamag sangit ka. Ganto mapasamak day tananang. Ngamin, nasingpat ni Jong. Adayo alaklakay nga may ti siyak. 45 di taon na. E dinto ta siyak ka 22 laang. Patya ka din naktulukwan day jay. Agkat yamamom nga rod ah. Di mo matpadagasan dito'y balay. Wala nang. Kanayon ngamin ngagdardaras. Anggam di bale, yamamok tumatlaang kada kayo. Api analataw kasimrag dito opisina ay mi. Naladawak marod anak ka rin, Jerry. Hey, kanayon kala amalataw. Agsasarunon tiladaw mo. Bibiyang mo kuma, Jerry. Si kaaya ti boss. Ay ala, apay nga kas ti panagsungsumpat mo ah. Timangsit ka matan. Kasano? Kat kunamlano asino kamatan namang sitsita kanyak. Ha? Di naktupay sitaan ni Sir Jong as supervisor tayo, si kanto lakit din. Ha? Inton maminsan, tanangan ti panagsasaom. Tano ag kamali ka. Masisante kay ti trabahom. Ay ala, apay kas dyan mo tanda diyang Amy. Bigla ti mangsit. Huh? Anya ka ti mapaspasamak iti dahi ta babae. Itamit lakas dyan kanyak. Ada nga tayo basol ko kunkuana, jak amo.
Apa Jerry, anya dyan na idanon kanya. Kasla ka kanumatan kalaingan dito opisina. Manmandaram kanumatan dagiti kakadwam dito. Ay, ala, nagkuna, sir. Basta kasta tinaidanon kanya. Awan karbangam amang manmandar ka dagiti kakadwam. Tasaan asikatibos dito Jerry. Ala, saan ko aman mandaran lagi ti kakadwak, Sir Jong? Wano, ni Amy, tinangipulong kada kayo. Ay na, kat no isutin na nga pa kanya. Di na magkulaang met, no apaya ka na yun na maladaw asumrek. Ang nagungot kat din. Di mo ngamin pakibibiyangan dagiti kakadwam itar aramidan da Jerry. Tila yung trabahom ti pagibiyangam. Naawatam. Yes, sir. Urahin ka dyan ko, Jaime. Gamit dyan babati pangurayakan ka. Tapos saan data makita dagiti katrabawan ta. Wen, Jong. Sige, umuna ako na rumar. Apay ngayon sardeng mo tilugan mo dito, Jong. Kailiw ko una yan, Jaime. Adata dito ilugan mo. Okay lang. Awan makakita ka tata titiunag. Ta sana makita itiruar no adda titiunag ti tao. Jong, Imbes sa paghutil ta ti kwartata, itad kulangin ken Jaime. Jong, Sigal ako mga minang ti kabalay ko, Jaime. Gampang panunutag namin dagiti anak ko. Iso tsak masinahan di asawa. mabalin ka di, Jong. Di mo sang kadakamat ti asawam nagkadwata. Sorry. Saan na maulit, Jaime? Papa, mangtad kayo man iti kwartayo. Uray siyak papa, awan kwartakon. Kunamot ngamin ni mama ada kayo kano ti pagdawatan mi. Tadiyumot kano ititad ka ni mama ti sweldoyo. Aginot kayo man Marcelina, Christina. San aga po da trabaho mikin ni mamayo. Kat gastos kayo matin agastos. Anyamot dun, bitin man ti allowance kun. Awan pa'y ganas. Makapasadot tag eskwela no bitin ta allowance. Surwan nyo tagino, tanarigat asapulan ti kwarta. Pangip-ipanam iti sweldom, Jong. Idudulin ko, tanarigat no mabitin ti tuition pidagitan anak mo. Hiyag mo, tasyak ti mangidulin. Siyakon, Makatawan laang ang ti urayan, agturpusan ti inauna nga anak ta. adu pa'y ti paggastusan da. Iso nga aginot tayo. Awan serbi ti kanayon apa nag-overtime mo, tawan ba't maited mo asweldom? Apay ay apa kasi kuram ti sweldok dalya. Kat adamat sweldom. Agur urno nga ko naklangarudan. Ala, maturog ka kid din. Rabiin. Morning, Sir John. Morning. Jaime, hindi so kami rin dami sa table mo. Okay, thanks. Nagbanglo ka, Jaime. Katigtikos mo. Tangiwat mo, ang mga numangagda ka. Ala, atay wanak dito yan. Silina, apay nga ita kayo laang. Napanan niyo iti adim idirabi. Nagkuyog kayo kadi. Ni, saan mama? Sa bali tinapanak. Sa bali matkankwana. Anya, kanayon kayo na marabian. Kasta ayat estudyante, kanayon ang marabian. Madama ti review mi kadagiti kaadala ki Balayda, mama. Tao madanin ti exam mi. Apay ang masapul nga umadayo ka nga ag-review. Ag-review ka, dito'y balay. May mayat matlaan, madakadwak nga review, mama. Boring no may maysak. Anya, At iti kwarta, Jaime. Igatang kami ti masapsapol na anak mo. Kan gumatang ka matin itikat mo katangan. agyaman Jong. Nakadungdungo ka kanyak. Kasla asawa ka. Isa tunggal sweldo. Magpetak iti kwarta. Agyaman Jong. Kasla asawa mo tanti pangibilbilangak kan ka. Nagapa kami tasawak. Kahit ko na sinahan. Yung ipagpagapok kalagit anak mi. Panawam nga minan tapno datanti agdan na. Huwag ko mga rod. Gamsan pa nga ita. Tuntang to dahi tagong tao, Jaime. Uray pa yung makaturpos lagit anak ko. Sakbay asinaak, di nada. Ala, pagandaram nga rodan to'y lugan mo. Tay tulod na ko ni Jabalay, Jong. Madamdam na pa'y. Aginilig tapay, Jaime.
Ada babae man niya. Anya manen day nga ibagbagam dalya. Agat atap ka manen iti angin. Amo kon ti ugalim, Jong. Agparik na kanyak. Tunggal ada babaim. Kunamsa, saan lanam na minsan alilipliputan nak. Kunak no nagbalbaliw kan, ngam ulitam latagayam ti agbabae. Agtal na ka dalya. Awan ebidensya mi ti dayta. Kat, dayta lipstick di tatangad mo. Nga. Saan ka di nga ebidensya dayta? Lipstick nga ibagbagam mat. Aklo nam nga minan ti agpaiso, Jong. Di kan aglibak. No awan ebidensyam, di ka basta agpabasol dalya. Kat, dayta lipstick di tatangad mo. Saan ka di nga ebidensya dayta? Saan a lipstick dayta? Tinta tinalabasit a bolpen. Naisagid ko laang. Jong, apa yan di nakpampansinan? Manungal daw nakasta ka kanya ka. Mabalin ka di Aime. Di nakdisturban. At dati di opisina. Di ko malaking trabaho tatinto na rin ta. Apa yakasta ka matan? Matayuan nak di ti table ko. Tama nga numakadlaw dagiti kakatwata. Jong, Manawan nak dituin ko nak. Ang tupay taramita kay mi. Oy, Amy. Ada nakadanon adamag kanyak. Puno ka di nga da relasyon nyo ko ni Sir John? ha? Nakamon iti dayta. Awanan niya. Ada insenta kanya kaladawan nyo. Kitaan mo, nag-sweet kayo. Ha? Aklo nam nga minagkagpaiso. Jerry. Wan, aklunag. Ngam, iti dayta. Ngamin, di na kon pampansinan ni Jong. Kung naktupay ka, nadlaw ko ididaytan. Ta very close kayo iti tunggal maysa. Tsaka mo, no, apaya di na kon pampansinan. Ay, di mo sangitan. Saan ani Sir John ti maikariparakan ka? Ada asawa na. Kan babaero. Ha? Uray single mom ka, pilyam kumamot tayo pakiinayatan. Sana kung formula ditan, nakaasi dagiti anak mo. Awanan bain at talaga day chay at Jong. Adagayam manan babae na. Isuatin akong paganan. Gusto ti ko na ni Jerry. Saan anig Jong ti may kari para kanya. Talaga gaya mamanangal lilaw day chay. Ay, anak. Tingka mga nun. Nangan kamin kadagiti anak mo. Nabsugak pa nana. Ni, ape akas ka ti jar mo. Aglaladot ka. Kaslad da problema mo. Awan nanang. Baybay andak lang. Nanang. Agyaman nak iti anos yu ang mga uawir kadagiti anak ko Bayhan nyo. Tano makaabrodak. Ikan kay to iti ado a kwartayo. Ni, apay. Agabrod ka ya. Uwan nanang. Agresign ako iti trabaho. Diyak kayat ijayan. Rugya kon nga ipagna ti papeles ko para abroad. Makalawasan asaan anagaw awid ti amayo. Napanan na ka di manan, mama. Diyak mo, tatunggal agdamagak. Bugkaawan nak adagos. Sapay ada ko maibagak kada kayo kini Papa. Ore siyak, mama. Ada ko maibagak. Anya dayta. Ibagayon kanyak. Tadyak ammo no kaano nga agawid ja amayo. Ada ngamin milagro nga aramidan na. Iso marmara po kaw manan dito'y balay. Masikugak, mama. Anya, Uray siyak, Mama. Masikuga. Ngum ada asawa ti nakasikog kanya. anya. Katimot na kasikog kanyak. Intarayan na kon, mama. Ngamin, ando kami ang babae iti biyag na. Anya. Payakas ta tinagtungtung paalan niyo, anak ko. Naggapwam. Manungal daw adi ka nagaw-awid dito'y balay. Agdartarasan. Di naktaktakan dalya. Rumwarak mo lang. Mabitlaang. Masikog dagiti anak mo. Ha? Anya ka din dito nga ipagbagam.
kasaritam dagiti anak mo, tapno mapnag ka, Jong! Unay kayo matan, kung nakluwag at adal kayo, ngam sa bali mo gantar aramidan nyo. Himupubingan kayo pailaan, ngam nagpasigog kayo. Sorry, Papa. Ha? Sorry, Mat, Papa. Di kaila nagpampanunot mo tan. Di us-usaran, tapanunot nyo. Kadda kayo, Papa. Us-usaran nyo kadimot ti panunot yo. Ha? Oy, Selena, di nakapagsawa ni tigastaan. Gusto nga ron ti panagbababae yo, Papa. Namin ado nadara sa pinagsangit yo ni Mama kapoy ti kasta nga ramid yo. Agsusukat dagiti babae yo. Hustan, agulimag ka naon umno nga ibagam, Selena. Napaturog kon ti maysa nga apo ko ta, Jong. Mandela, napaturog ko matang may sapay nga po tadalya. Kaasi na gito yung apo ko ta. Awan mabangunan da nga amada. Way nga ron. Kaslagap sutak ng makitkitak na gito iduan nga po ko ta. Nakakaasi na. Lumakay kan. Isungag balbaliw ka kumamat ng Jong. Di ka kayat na pabasulan. Gapo iti na pagtangdagiti anak ta. Ngam, jak malikli ka na panunutan. Agapo iti... Huston Dalia, di mon baliksan. Gamin, amo kung tigat mo ngay baka. Wan, nalabit, dahil ko yan timbungat ti aramid ko. Dak pinanunod nga danak ko amapay. Jong, Pagawalan na ko man niya. Ano ti basol ko ganka. ay atan ka. Iso ama pakawan ka. Basta di mon ulitan ti naramid mo. Ikari, Dalia, sana na maulit lagi siya. Magpalpaliw ako. Nangaroon agad dua babae na ginapo ko. Mabuti na ako nagbabae bakit. Ikari, asikan tulagan di atang aginggat maudi nga angas ko. Biyag. Di tao. Agkasartan, Bek. Agbay sorry ko. Uy, tap na sigurado ang mabukudan kan. Oh, pinaragsak na kididay nga imbagam, Rico. Agyaman na ka. Kasarita tanto nga rod na mamakan, Papa. Ay, kwa. Si kalangan di makisarita kadakwada, Beth. Anya? Duwata ah. Mabainak. Ngamin, awan kwarta kapag kasarta. Kasano nga ron na makapagkasarta no awan mat gayam kwarta mga aramatan ta. Di, kwa. Ibagam ka da, mamakan pa pa. Taiso da pala taggastos. Anya? Naibaga da kayo ha, tabak nang kayo. Kasano no di da kayat? Ipilit mo tapno umanugot da. Papa, agkasar kamin ka ni Rico. Ada-ada kayo dayta. Nahustuan kayo mo tani datawan. So, okay lang kanya. Iso na lang ta. Tanya. Kwa, awan pa'y urnong ni Rico, Papa. Awan kwarta nga aramatan mi. Anya? Nah, kasano nga ro na makapagkalay sa kayo no kasta. Ibagam ka ni Rico ta gurnong pay. Into na dan urnong na sa kayo ito ang kasar. Saan na mabalin na maitantan ti kasarmi, Papa? Tani, amangan no agsikuga kung iti mabiit. Tanailawan kami iti nobyo. Anya? Iso ang masapul nga agkasar kami. Anya nga ro, di gastuson nyo nga kasar. Kwa, da kayo pala tagastos sa Papa. Anya? Anya nga iti masakbayam iti day ti ariko. Kat istambay mo't day ti hiben. Nabisyo pa eh. Ay ayatat ni Rico, Mama.
Kan ay-ayatan nakmat. Awan trabaho na. Anya nga iti pangbiag na kan ka. Agsapsapol mo't iti trabaho na, mama. Apag isuntuan no agasawa kamin. At dantumot ng trabaho na. Talaga ka di asanan ngagbaliw ti pangadang mo. Saanan, mama? Basta'y ayatok ni Rico. Sige, makaammo ka nga rod, anak ko. Anya ti plano yu itatanalpasan ti kasaryo, Rico. Beth, pag naadan nyo, Ni Betman, no niya ti desisyon na, mama. Sika man, Rico. Sika at ang desisyon. Ura agawid kami iji balay mi, mama. adda kada kayo dayta. Agtinulong kayo nga agtrabaho para itibuklan nyo a pamilya. Ay na, pasensya amon to'y balay mi bet Kalkalapaw lang arudan. Marmarga ay pa ay. Okay laan, nanang. Kun sana simentado ti datarme. Ay na, nakababain pa'y kit din kan kabalasang ko. Okay laan, nanang. Sa anak mo na arte. Mala, mabitla nga ron tayo nakitaan tayo lutlutwak arabong. Tayo suti sidaan tayo. Agsitsida kay tirabong balasang ko. Uwan, nanang. Diyak kaya tag na dito, Rico. Saan na ka makaanos? Awan pa'y gayam kuryente yun dito eh. Agawit ta iti balay inton bigat. Ita, napanagnagamon ti kinarigat ti biyag mi. Ulti mo kuryente kat awan. Iso nga aganos ka, wan. Saan na ka makaanos dito yung lugar? Iti balay mi ti pagnaadan ta, Rico. Kanya ting pagkadyanak tagan ka. Kapaya nagsublida dito'y balay. Insublida mo at nagitigar-garit na. Di na ka numaanusan ti agnaed iti balay da Rico. Saan ka no ako portable? Kalkalapaw la ka no ngamin ti balay da. Ay, daitaan tay pagbaga. Nukas lang tumatek ka, kimpet iti dayjari. Marik na na ita ti rigat, iti sidong ti asawa na. Barang makasapul tumot lang iti panggadan di manukang taa. Ano ti bastre ka na trabaho? No talaga, akayat na ti trabaho. Kumusta, Rico? At na playa matrabaho. Ay, awan pa nga ron, papa. Narigat mo ti makastrag iti trabaho. Kada pangisarkakan ka. Bagar iti maysa ag grocery. Ha? Pasensya kan. Narigat mo at no agtugtugaw kay latan nga agasawa dito balay. Agtrabaho ka para iti masakbayan nyo nga agasawa. Wan, papa. Kuyugon ka itong bigat, tayo apply ka iti trabaho. At tagayam ko apangisarkakan ka. Anyamat ni papa. Pilitin na kang trabaho. Kudyak pa yung nakasagana nga trabaho. Pagusto am latan ti kayat na tapno saan da agumurakin ka. Apay nung sikat yung trabaho. Anya, ay, nakarkaron adida ka maawat ang manugang nukasta ka. At data dito'y balay. Kalpasan na, siyak pa'y latag trabaho para iti pagbiagta. Kat adda ka laang dito'y balay nga agtugtugaw. Anya lat sa wandan ngay. Apay nga min, ayang ay sulit pa kasikuran. Asino tinapatpatagkan ka? Siyak nga asawa? Wano dagiti demanding nga dadakil mo. Napatag kayo amin kanya, Rico. Pagusto am latan ti kayat ni Papa. Tapno awan maibagada. No kasta, mangrugin nga agtrabaho inton bigat ti manugang ta, lakay. Wan, nawat adagos tagayam ko tinangisarkakan ko ana. Ngumaton to kano ti sweldo na into nagbaybayag. Ay kat nasaya at anusan na ti kasi at trabaho, ta saan mat ngamin ang nag-eskwela. Uwan nga ron. Agyaman kit diya, tanaawat adagos. Okay ti sweldo na ijay. Makaurnong da nga agasawa, no muda ti agimpay. Talibre mat ti kananda dito'y balay. Kan aminan ang masapsapul da dito'y balay. Libre amin. Oh, nasapa ka mata nagawid, Rico. Nag-under time, Mac. Nasakit ti abaga kan sikat ko. Agikata ko niti trabaho ka. Anya? Makabannog ti kasi at trabaho. Nakatakdirak nga gal malam. Santo pa ila adda suplada kan suplado a customer.
Nagginada ka nung agungunay. Nabanuga nga ron. Siyempre, aginanak ha. Rico, Sigurado asitaan nakmanan ni Papa na makita na anasapa ka na gamit. Grabe mo tiyaman. Istrikto launay. Pumanaw tansan dito'y balayo. papanantangay. Awan mo't sa bali apag naagdanta. Agabang ta Anyat pagabang tangay kawang mo't trabaho ta adwa. Takunang mo't nga gikat kan iti trabaho. Alaan mong titawid mo kada mamakin Papa. Ha? Ni, wan ngagpaisan niya. Uy, alaan mo, talumasin ta niti pagnaadan. O sige, kasaritak to nga rod ida. Mama, ala ako man titawid ko talumasin kami iti pagnaadan ka ni Rico. Apay amasapol a pumanaw kayo. Okay lang mat kada kami iti amaam. Nga oray dito yan balay ti pagnaadan nyo iti agnanayon. Grabe mat ngamin ni Papa. Puwersaan na ngagtrabaho ni Rico kat nasakit nga rod mo ti pagbagina. Tanyag kayat yo. Ang dependar kailatan ka na kami, kani mamam. Papa, Panangisakit araramidag. Tinulungak lang aruda na nakastrag iti trabaho di asawa. Ngam di mat nakaanos. Saan mo't anariga ti kas di trabaho? Narigriga ti konstruksyon. kasla ngamin saan na panangisakit tararamidan nyo. Di yun sa ngamin kaya ti kaadami diti balay. Isungay si istriktuan da kami. Saan na punno day ta? Di lang amin maawatan. Ala, husto daytan. Oh. Pangaasiyo, di kay aga pangagama. Mala, no kayat yun ti lumasin. Sige, makaammo kayo, Beth. O sige, ngam masapol nga itad yung titawid ko. Tapno daramatan mi nga agasawa. Anyat makunam iti na ibaga ti anak ta, lakay. Ay, numapalin ka dyan kayat. Masya na kaya anak ta. Sadot tumat ngamin di asawa na. Lakay. Wala, itintan titawid na. Patganta ti kayat na. Ngam saan ta nga itid amin. Kunak man no agabang ta ako nam. Apay nga imay tamanan diti balayo. Dito iti pagnaadan. Anyamot tan. Diyak nga ron makaanos dito'y kunakkan ka. Sayang ti pagabang ta. Iso nga anong santan dito'y balay. Adamat pagabang ta. Adamat kwarta ta. Sayang nga rod. Agabang ta nga awan mo trabaho ta. Iso nga anong santan dito'y balay. No di ka makaanos, agawid ka siksika di balayo. Basta pagbingayan ta titawid mo, tagasawa ta. Nagkasar ta. Noan niya ti kukuha ta adwa. Anya? Noan niya, agawid ka pa ilay di balay o siksika. Uno aganos ka dito'y balay. Sige. Agano saklat ta dito yun. Ante, nakalagip mat dain San Rico apin masya. Ay na, agnagdan dito'y balay kaanakan. Ha? Pimanaw dan ije balay da balayan nyo? Wun, dito'y kanuti kayat da pag naudan. Saan samot ang nairwam itirigat di manugang nyo, ante? Ay, katagano sa tamarigrigat mo nga ron na kay kamangan na. Irwam na at ibagi na dito'y probinsya. Kailiw kun dya anak ta, lakay. Di pa'y imawag apulos. Nakalipatin tayo jay. Di pa'y umayag pasyarmat dito'y balay. Umay tumanan na, no awan kwartanan. Ay, kumusta da nga tan iti asawa na? Saan da nga tamot lang aga papa? Ang mga no kun konsumisyon matan iti sitong ti asawa na. Kaasimot di anak talakay. Di ka nagpanunot, iti negatibo. Mo di ka ma-stress. Ikararagan talatan ida nga agasawa. Agawid tan ije balay Rico. Diyak makaanos dito yan. Kita man, kimutung akon. Di nakpay mapagsiday tinaimas. Ngimisitak pa yan ni. Magdal na ka man, Ben. Amumot ang narigat ti panagbiag mi. No di ka makanos, di agawid ka iji balayo. Agawid ta, adwa. Kayat mo ang malaw anak, di man nakibiyang nga, ma'am. Rico, Agawid ka kiti, taing ka pa'y panayo ng tinalam atawid mo. Kurang dahi dya intagdakan ka. Agmamay sa kang anak da. Ngam kas jay laang ti intad atawid mo. Kwarta laang. Jay titulo ti daga atawid mo ti alaam. anya? Anya pa'y latar aramidan.
Agtignay kan. Amumat nga awan trabaho. Nakurapay kami laeng. Ngam agsapol kay tinaima sa sida. Agawid ka ni Jibalayo, no di ka makaanos. Oh, anya. Agawid ka? Panawan na kon, ha? Amo mo tadyak ka ba lang ti maisinakan ka, tayayatan ka Rico. Lukas ta nga ro, sikat yung remedyo iti kwarta. No di da kayat nga itad ti titulo ti daga atawid mo, kwarta ti dawatan. Agpakpakasi ka na. Ibagam nga awan apulos ti kananda tapno maasyandakan ka. Agnaad kayo nga minan dito'y balayan ako. Ay na, ngimisit kan kimutong kan. Umayang la dumawat iti kwarta, mama. Kailiw ka unay anak ko. Di kan pumanaw. Ay abam ni Rico dito'y balay, taagnaad kayon dito'y. Di na kayat dito'y, mama. Iso nga itad yun ti daw-dawata ka kwarta. Kasyanda kami kumamot iti asawa. Awan ka nan min. Kurang tintad yung atawid ko. Iso anayunan yung. Anya? Rabiin. Ngamawan pa ilaang ni Rico. Unay matanday siya atao. Basta da kwartami. Kanayo na marapyan. Bet! Inga maturugan, rabiin. Sumangpot tulatan ni Rico. Diyak makaid na nanang. Inalang amin ni Rico ti kwartami. Awan apulo simbati na kanya. Hanya, apay ngamin nga intad mo nga'y katamom lang arudan ti ugali na. Apa nakmat ngamin no jakpat ganti kayat na nanang. Kabilan nakpay. Ay, itatamo mo ti ugali di anak ko. Adakan ka no panaawa mon. Awan, tinapinta sa masakbayam kan kuana. Ay ayatak ni Rico nga oray masansan ti panagapami nanang. Diyak ka ba ilan asinaan? Ay, kasano lang atan, no adan anak yaw. Kaasila ang nagitagbalin nga anak yaw. Tawam mo trabaho ni Rico. Rumarak nanang. Surutak ti asawak. Ay rabiin. Amangan na niya ti mapasamakan ka. Kan may sa. Di mo amono sa dino ti pang surutam kan kuana. Tadi mo matamutayan na. Madanagan ak nga minanang. Hindi ka unag dandanag. Balasang ko. Auntie, ni Insan Rico, nadisgrasya ka no iti motorsiklo a binulod na. Nabarta ka nagmaneho. Anya! Sa dinaw! Kanayan na itan ngay! Ay kumustan dyan ako! Adda ka no iti ospital, auntie. Anya! Nanang, japay kayat ti matay. Ay wen, saan ka pa'y amatay? Anak ko, iso na laang tamarigatan ka na magna. Napiktaran ka no ti duren. Nanang, Apay nga minanagmotor ka na Bartag Rico. Anya nga ita. un nga ron. Agbababawiak. Ngam naladawan ti amin. Beth, bakit? Yalanak man iti danom. Makain inumak. Mabit lang. Ananong sanak nga si kasun bakit, Wen? Tanwagin bagak. Agsubalit aktukan ka. Marigatan ka kanon amag na. Tapiktado titulang itilikod mo. Awan sama namnama makapagnakan. Ikararagtang aging bagak pa Beth. Sige, tayo nakagdiskitar iti kwarta. Awanan maigatang itimakan. Diyak agawid itayan ti asawak papa, mama. Panawa kon. Anya, asino nga ti mga sikasukan ko ano panawa mo. Mabambanugak ngaminan, papa. Isulat ng tas asikaswag. Diyak pa'y makatrabahon. Tadyak mapanawan ni Rico na awan ti inana kasi nublat ko ang mga sikaso. Ano sa mga sikasuan at asawam nga rod. Talaga kasta anak ko. Dahito yung tibunga ti kinasukir ko, hindi ka na kayo, papa. Mama. Ala, di ka nagladilit, anak ko. Nalpasan ti amin. Panubok la siguro day takada kayo nga agasawa. Rico, ada kami tao may dakaalaan.
Ijay balayan ti pagnaida nyo iti anak mi, tapno makatrabaho ni Beth. Iso ngamin ti pangital ka kadagiti daduma negosyo mi. Papa, mabainak. Agawid tan ije balay da mamakan papari ko. Tadda ti babaunan ang mga sikasukan ka no agtrabaho ak. Di ka ko mamasaksakitan, Rico, ah. Agam kaya't naka napanawan ti anak mi. Ngam inay-ayo mi. Iso anak ka miris lang. Pakawanan da ko papa. Kaya't ko asulnitan dagiti nagkurangak kada kayo. Nangrunay ti asawa. Ngam ka sano? Diyak mo tan makapag na papa. Mama. Ala, agkararag ka, Rico. Dawatom ti kaasi ti Diyos. Tawan imposible kan kwata. Patyag nga addapay na pintas a plano na kan ka. Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Linda. Umayak man. Ha? Jano? Oh, kumusta kan? Apay nga itakalaan nagpakita? Pasensya kan, Linda. At iduga sa laysayon. Oh, ala. Sumrag ka. Kaya gyamanak. Kumusta ti kabsat mo? Ni Florida. Damag ko na bayagan na nagsina da iti asawa na. Wen, nabayagan ang nagsinada. Kat saan mo na nakiasawa ti kapsat ko. Iso na lang, tanabayagan ang natay ni Florida. Ano siya? Apay, anyat impatay na. Nagsakit. Nadagsan na sakit ti kimpatkan ko ana. Kat saanan ana agasan. Manipod nagsinada iti asawa na. Ison tinangrugyan na ang nagsakit. Kastagayam. Ti anak may, kumustan? Nasaya at latati kasasaad ti anak yo. Agtrab-trabaho iti may sa kumpanya dito syudad. Kinsila ti tawan ti anak mo, idinatay ti kapsat ko. Iso asya kon tinang paadal kon kuana, aging ga anakalpas iti kolehyo. Kastagayam. Iso ngay mayak. Tao may kusulnitan ti nagkurangak iti anak ko. Oh, kastagayam. Kaya't ko makita ti anak ko. Ala, uraya mo, Jano. Dapat siyak apaawi den dayjay, manipod iti trabaho na. Ay, anak ko, balasang ka talagaan. Malagip na kadipay. Ha? Wala. Da kayo ti amak. Ubingak pa'y idinaodi ang nakita ka. Nga malagip ko lata ti rupang. Apay nga da ka? Umay kayo kumakumastaan iti inam. Nabayag magaya mo na natay ti inam. Wala. Nga apay nga ita ka lang agpakita. Ita tadak kelakwan. Ita taadan trabaho. Saka kundi pakita ka niya. Ay, pasensya ka na nakaw. Ngam no saan ana istorya ti inam ken ka ti makagapaw. Ikan na iti gundaway ko amang ibaga iti makagapaw. Didak ngamin idi kayat dagiti dadakkel ti inam para ken kuana. Iso pinagsina da kami. Nakurapayak lang ngamin. Ket bak nang ti kayat da apaki asawaan ti inam. Iso manawak. Ket nagawid ak ije probinsya main. No amumla ko no kasano ti iliw ko kada kayo iday. Kaya't kayo makita. Madan asawa ti inam iti day da gundaway.
Kinapudno na. Kanayon ti panagapadamami kanday di Daddy idi. Tababairo mat ni Daddy Rudy. Iso anak sino ka? Kat nangasawa iti sabali ti aksyoman kanya. Edi kwan, nagsakitan ni Mami. Kat ison ti patay na. No, mukla ko maakas na tinapasamak. Nagsubli ako madagos dito, Sige, tagi na naakpay. Nabannog hak iti trabaho. Nasapa ka ita simrek dito yung opisina, Amara. When, tamabadbad tripak ije balay, Grace. Ha? Apay? Simangput kit din dyan nabayagan anak pukaw nga amak. Itatad ng trabaho sa kundi pakita kanyak. Ngam idi ubingak, uray an niniwan na lakuma, di pa'y nagpakita. Ha? Ala, rumbang lang agyaman kan agragsak ka na nagpakita kan ka. Amok tumat la akwarta na ang tihabol na kanyak nga anak na. Ay na, no makitam kumati lang na. Nagdungrit alakay. Patibado na, pisang-pisang. Uray kuma, no nagsapatos nga imay dito syudad. Saan? Tanaka tsinelas pa'y. Nagrugit pa'y mat jay tsinelas na. Ala, saan anasayati kasta nga ibagbagam ija amam friend? No kasta tinakitam kan kwa na, di ingatangam kuma itigamit na. Ay saan? Awan tupay na itultulong na kanyak idi agis eskwela ak. Ni Auntie Linda amin tinaggasgastos idi agad adalak. Sa itata nakalpasa kon kat adan trabaho, iso ti agnumar. Saan ang mabalin? Grace! Agawid akong Linda. Ket agyaman ak iti panang bisita yu kanya. Awan anyaman na, Jano. Nawaya kalata nga umay dito balay iti anyaman nga oras. Pasensya amon ni Maga. Gapo iti panakilangan na kan ka. Ang kasaritak tumanan. Bagbagaak ti kaanakak. Maawatak ni Mara. Ngamin, ado tinagkurangakan kwa na. Ngem aramida ti amin nakabalak. Tapno makasubalitak kwa na, Linda. Jano, Ay, umayak tumanan. Ta ituludan kayo itinatagkan prutas. Ado timulak ije probinsya. pagyamanak met Jano. Ala, ano sam nga ron nga ay aywen ni Mara. Tapatsyag, makapanunot tumatla ang dayjay. Ni, adda kayo magayang man, Uncle Jano. Kumusta nga iti papanyo iti syudad? Mayat, veron ka nakaan. Nasarakak ti anak kao. Iso na lang, tadyak na danon ti inana. Tanabayag gaya man na natay. Anya? Luamok lakas dyan tinapasamak. Sinapol ko kumaida-iday. Nabayag gaya man na nagsinada-iday itinakiasawaan na. Anyan? Ay, awan mo ngamin usam yung ag-cellphone. Tapno adda ko mapangkontakan nyo kadakwada iti. Ay, jak mapilit ti bagay ngag cellphone. Manaktak laday ta. Wen ang makatulong day ta kada tayo, Uncle. Nang runan magiin na dayo tayo. Ay, isaanin ka nakan. Uray, taag biyagak met nga uray awan cellphone. Ni, nagaduman ng tibinuras ya prutas ken na tang, Uncle. Anya day ta ila ko yaw. Isaan? Ipan ko jay sudat. Taitad ko iti kasinsin mo. Ay na, kaya't ko kumamat na makita ti anak yo. Jak mo mapanawan nagiti babasit ng anak ko, Uncle. Malabay am. Ikuyog kuntaw nga gawid ditaw eh. Ah, talaga? Alamang nga rotap na mamamumay mo ti kasinsin mi. Bayam, ikuyog kuntaw. Ditaw ti imbaga ni Linda nga ayan ti opisina damara nga anak kao. Ay, dito'y gayam ti pagtrabahuan na.
ay nagdakkel na pasdag dito. Ay, agtugawak dito ruar. Tadamat pagtugawan dito. Urayag ti ruar ti anak kau. Taagawid akmatla no madamdama. Ay, David. Ano ba sinasabi nga ramidin tayong tumigan? When you're not friend. Katay tante anak kau. Mara! Apay nga ta kayo dito Mangibabain kayo. Ay, adaimpan ko iji balayaw aprutas kanatan. Ala, Grace, mapantan. Mabitlaan. Sino ka din ni tata? Am mo? Saan? Ala, mapantan. Kat sumurutak pailakan ka ija balayo. Agpalabasak iti oras ijay, Grace. Mara, apay adi ka nagawid idi kalman. Masurunak. Imaykit din ni tatang ija ayan ti trabaho. Naimbag tajay la ang gayam ko tinakakita kan kwa na ijay. Ay, kababa inti lang nga nga imay ijay. Ha, nukasta, ibain mo ti amam, Mara. Wana, tanagdungrit. Ipadlaw na nga awan mabalbalin na. Di na pala idiretso ti kayat na, adumawat iti kwarta. Anya ka kadi, Mara. Saan ka apinadakkel kasta? Iso amabalin kadi, respetuam ti amam. Uray anyat napaspasamak iti kalabas. Amam lat tadayjay. Iso a respetuam. Makapaawan ganas mo't ngamin, ante. Maulawak manan. Anay ko, agsakit ti ulo. Anyat mapaspasamak ka na kayo, auntie! Auntie, apay ang pinanawan daknatan. Kasanuag pa'y itan. Friend, makipaglading ka kiti napasama ka ni auntie. Agyaman ako, friend. Kalati, papatay ni auntie. Gapoy ti pan nakaatake na. Diyak impagarup nga ilaylayon nanti matay. Auntie. Apay, anyat mapaspasamak dito. Para asino day ta nakalungon alamlamayan yaw. Nan ano ni Auntie Malinda? Grace, mabalin ka di. Sabtaman pala ang digitagsang puta sa nga ili, Jarwar. Ay, wan Mara. Sige nga rin. Ay, ala. Sobrang kayo. Tata. Natayan ni Auntie Linda. Anya, apay, anyat impatay na. Natake. Ala, ingkang tugawan. Panawanak dito yan. Oo, ay, Mara. Anyat planom, itatanatayan ni Antim. Ilakok ti balay mi. Tagsapo na kiti sabali apag naada, Grace. Anya? Apay nga eh. Diyak kaya tagnaad ijay. Tagmay may sa akmatan. Agbalinak laan naliday, no ijay ti pagnaudak. Anya? Kan tapno mailim mga ti amak. Tapno din akong masurutan iti sa dino man apapanak. Apay ang masapol nga ilang mangam, kat amam dayjay. Di ka kat agyaman, tadapay ti amam anabati a kapamilyam. Natayon ti inam, nataymat ti ikit mo. Ti amam laengen tinabati a kapamilyam. Kayat mo ay ti agmaymay sa. Amok tumatla akwarta laang ti kamat ti amak kanyak, friend. Isobay pa'y amon. Kan makiasawa akon. Tapno sa anak nga agmaymaysa. Angkal, makadlawak Saan na nakas iti sigud ti kinaragsak ti rupay Kasla kanayon kayong matun analiday. Kan di kay samutan mapmapan iti syudad. Ay, uwan. Tadya ko na mo ti pangsuruta kiti anak ko. Tamanipod na tayo ti ikit na. Inla ko nanti balay da. Kitjak amanup sa dino ti pagnanaadan na ita. Anya?
Apay, di na imbaga kada kayo ti pagakaran na. Saan nga road? Ay, awan kontak yu kan kwa na aya uncle. Awan. Ang bayamon. Talaga siguro nga awan patag ko kan Juana. Ha? Nga bekar kararag ka o. Asa pa'y lakuma. Tamay patignak tumot lati kasinsin mo. Patpat gakunay ni marang anak ko. Ala, bayan nyo. Sa pulog to ti FB account na. Tasyak ti mang kontak kan kwa na uncle. Alaman nga ron palasang ko. Kitagyaman ak. Pumanaw ta ni ti pagababangan ta. Tagnaid ta ni Jibalay, marahani. Agkasarta pa'y nga umuna sa tagden na, Josh. Kat umadani matan ti kasarta. Makalawas lang ang ti urayan agkasartan. Josh. Iswabunagan tan dagiti gargarat mo di apartment mo. Tagnaid ta di ti balay. Agasawa ta mo ti mabit. Oh, kumusta ti ada asawa na? Kastoy, naraksak, Grace. Nakasingsingpot ni Josh, anak ki asawaan. Wen nga rod, friend. Iso anagasat ka, ta nakatumpong ka itikas kan kwa na anasingpad. Naimbag ka pa'y. Nakasapol kan itikapkap na ka maalalaki. Ngamsyak ngay, awan pa'y. Ay na, dumtang tulata friend. Sanak matkiting agdardaras, friend. Tanarigat ti agdardaras sudos. Sa bagay, ubing ka pa'y. Angam kitama. Tamang ano agbaak ka. Ha? Katno kasta tigasat ko akit. Awatag friend. Kumusta ti pa nagpa-check up mo, Mara? Kumusta ka na ti sikog mo? Isugayam ang nagdakkel to'y si Kugo. Tagayam, singin ti agbalin nga anak ta. Anya? Ay, nagsayatan. Dua adagos ti anak ta, no kaskasa na. Uwan nga rod, angam, kabaulak nga ta nga ipasngay. Kapalam, si Kapay. Ala, di ka nga rod agbambanog, wen. Aywa naman na yung bagti sikog mo. Tapno na salon at danto nga ipasngay mo. Ay na, naglulok magdagiti singin nga nakta, Mara. Dua lalaki. Naimbag lakit din. Tanae normal ko nga ipasngay dagiti singin nga anak ta. Ay, makatanggadak ko man. Tapno makatrabaho ak man. Saan ka nga agtrabaho? Tasaklatan ti manggad para iti panagbiag tayo. Jack kayat ti ag full-time, mami. Kayat ko lang tati ag trabaho. Pasensya ka na. Ngam jak maitalak iti sa bali dagiti anak ta. Sikat ni kahit ko amang taripato kadakwada. Di kay baybayan. Ipay ko amin nakasapulan nyo kadagiti anak ta. Nabayagan day ta nga uyak mo Josh. Di matla agim imbagan day ta. Una na ta. Agim bagak to malang. Gagangay la siguro na ito eh. Gapoy tiklema. May na. Agidak pa man. Tamarik na tinakaroban ko baka. Agsasarunumat nga ti pa nag-overtime mo. Kasano kad adi ka mabannog nga eh. Abay, kasla marigatan ka nga agangas. Saan? Yung kaslada na dagsa na banag ang nakapandag iti barokong ko. Anya? Abayan nga eh. Wala. Yung kasi kasundag iti anak ta. Tayo turog ko bihit. Ringan anak ta yung panangan. Tayo inanak lang bihit. Mara. Agring ka, Mara. Abay, Josh. Malikat anak nagangas. Tulungan lang. Abayan. Mabit lang tagpatulungan. Itaray da ka ni Joe ospital. Josh, nakarumat gaya man ti sakit mo iti puso. Labayagan. Masakit ko na ito eh.
Insardang ko tumari ti agas. Tatiyan mo ako. Naimbagan ako na. Ngam kay marumat gayam. Apay ngay, abinaybay ang tibagim. Kasano pa itan? Di ka madanagan at agimbagak pa eh. Agbiagak pa eh, iti ado atawan. Hello, friend. Kumusta? Itaman pa niya imawag ka? Grace, ni Josh, awanan. Ha? Awanan nga? Natayan ti asawa, Grace. Anya? Sige, sige. Umaya ka dagos dita. Bye. Awanan ti asawa, Grace. Kasano kaming kadagiti anak ko. Anyan. Nagkasamad nga agpaisong tinapagdang ti asawam. Anya nga eh. Awanan ti mabalinan tayo, Mara. Saan tayo atengal ti biyag tayo? Iso nga, aklunan tayo tinapagdang ni Josh. Grace. Ala, no kasapulam ti tulong ko. At daaklaan dito ay gayam. Si dada anak at tumulong kada kayo. Agpatibkar ka kuma para kadagiti anak mo, Mara. Doon damayat ang mga asawa kang ka, makiasawa ka, Grace. Total, 2 taon matan ang natay ni Diyos nga anak ko. Nanang? Tapno ada ka duwam amang biyag ka nagiti anak mo. Tano siya klaan. Awan lat may panamna makatulong ka. Tanay, sa anak mo apinsyonada. Kanwan gayam, ipaabang ko di kwarto yung agi ina. Taiso paya pangalak mo, itigatang ko iti maintenance nga agas ka. Abangan ti kanakak. Ay pasensya kan. Saan kayo papapanawang? Ngamno kaya tiyaw. Ang kakasilid tayon kadagiti apukok. Uray, ta medyo nalawa mo ti silid ka. Sige. Tano adawayak. Agsapulak to iti pagabangan mi, nanang. Sikatin ang ibagay ti dayta. Iso ang makaammo ka, Mara. Nakaturugan dagiti anak ko. Basit asilid to'y inabangan mi apagyanan mi. Ngam, okay lang. May mayatan ti kastoy. Ngam ti makikwarto kami iti istrikto kan suwapang akatugangak. Manipod na tayo ti asawak. Nagbaliw matan ti nakilangan ti katugangak kanyak. Iso anay saysaya atan no lumasin kami. Jack pa'y makatulog. Ag-cellphone man pa'y lang. Pangal-alak iti turog ko. Ne. Adamat gayam nag-message request kanyak. Itala ang manong katak daytoy sino nga ta daytoy? Hello, insan. Ni Veron daytoy akasinsin mo. Kaanakan ni tatang mo at Jano. Kasinsin ko kano? Replyak man. Tadamagak no kumustan ni tatang. Nice meeting you, kasinsin. Kastamat kan ka, kasinsin. Anak ko gayon dagiti kakadwak. Ni tatang, ayan na ka di. Ala, umay ka. Mapantayo iti ayan na, Mara. Kailiw kon amakita ti amak. Tanabayagan asaan kami anagkit-kita. Ala, mapantayon iti ayan ni tatang mo, Mara. Mabiit man lang, insan. Apay ngay akamusan tumat tuy imayan tayo. Aday tati pansyon ni tatang mo, Mara.
No kasta. Uwan, Mara. Natayan na Uncle Jano. Aniya. Tatang. Apay ngayon din na kami inuray kadagiti apo ko. Kunak numasang patanda ka. Tapno makapagkitawag kuma iti pamakawan ka ni ka. Gapo iti ipagpakitak iti kalabas ka ni ka. Ngam natay ka man kaya man. Jakon na ipakaamukan ka ti ipapatay ni Uncle. Tadi mo mat ngamin linapatan ti chat ko kan ka, Mara. No kaano pa'y anamiris ko ti bindot ko. Akayat ko ti angkin daw iti pamakawan ni ti amag. Kanaagdadan na kami kuman ka iti anak ko. Ngamawan man gaya man. Tatang ko. Pakawanan na ko man. Adto'y dagiti papeles ti dagaday di Uncle Jano insan. Imbilin na kanyak dayta. Si kakano ti pangtadak iti daytoy. Ta si katimang tawid iti napanawan na asa ni Kuana. No kasta. Adda sa ni Kwati amak. Adda, Mara. Nalawa ti napanawan na adaga. Idi barupay ni Uncle Jano. Impamaysa na tinagtrabaho. Nag-abroad. Kat idi nakaurnong. Gimatang iti sinukay na adaga. Aging ka nga imado ti urnong na. Kat gimatang manan iti nayon ti dagana. Ay, kinapudno na insan. Sikat isang kadakamat na. Para kanukan ka ti panagsalukag na. Tapno masulnitan na kanu tinagkurangan na kan ka. Diyak na ipagarup. Akasta ti kinasingpat ti amag. Ad-adang ang kapsutak. Gapo iti pan nakakonsensyak. Ang babawi ak. Ngam kasano amasulnitag tinagkurangag. No awan matan ti amag.